ҷӯрекам дастат ба қамчи набошад успеҳ карда наметавонӣ. Ман барои ту XL тоза корейскиша 149 000 сом мондам. Бовар кун ҳозир хариду фурӯш ина харидаga 170 180 мегӯяд. Мурданаки ҷон ту рафта ина мехарӣ. Так што ҳаракат кун, мошини зӯри тоза аз даст набурад. Ранг рӯя дидиам мана топ тоза, 4 баллон нав па нав, дискои фасони худаш кати 2011 мотораш 2.5. Ин бензинми газми? Бензини холия? Мана газ нест, газа дидагиш не. Задни камера, пешпӯш патроник XL. Мошин чиста мана корейский. Маъқул бошад давида биё. Дидиам қомат чи мана топ тоза мошин. Ягон хел зазор пазорош хе канда хӯрда дардаги ҷош нест мана. Ҳамон меам бовар накунега просто то омада аз наздик ҳар як мана хе деталчош омада дилангидин проверка мекунӣ. Баъд ҳама нигоҳ кара савдо мекунӣ. Гуфтам онам ин хе нарх ба ту умуман ёфта наметавонӣ. Бо боя бин тепи сарбо лук, фаро лупа, зар дар мегирсад, поёма фарошай мана. Мошинча мощный, заведёни шингас карос, кондитсионер бовар кун, пинвин ку точно бача мепартод. Дара кушою салон ба калати кун ки калат маза кунад кондитсионер ба. 4 та электро, ягон хе дардиги ҷош нест. Сиденҳо лифт. Мана кожа, ягон хе кожа хе хӯрда канда хӯрдагиш не, бо мана хе чихол каштаги. Мана ду тарафа мултиошай, пробег 225 та, монитор, калид, коробка автомат, обогрев сидени ду тарафа. Бо мана инҷа полни мебел шуда бирониб рафтагӣ. Мана инҷоша бин тоза озода. Тепи сара дидиам ҷӯрека мана. Дангас крос инҷоя дидими чи хел тоза, ягон хел канда хӯрдаги ҷош нест. Ҳамон биам бовар накунега аз наздик биё мошинчия бин. Мана ягон хел тагош пухак мухак мӯри пӯри шӯри не. Фаҳмидим ҷӯреҷон, ман барои ту ҳаракат мекунам ки мошини зӯр монам. ту ҳамун меам успеҳ намекунӣ, сон телефон гира мегӯӣ ки ако як мошин мондид брафт. Ҳаракат кун, мошин мошини този зӯра харидорӣ кун. Тағора гӯем, ин тағора тамошо кун мана. Дидиам тағора полни клеи худаш ба. Мана запаска нав па нав, бедана қапакаш ҷоном. Мошин бовар кун заведёни шингас каро мана. Дидими? Тагоша бин. Бо ҳамун меам бовар накунега омада полни дилангиди проверка кун мана. Тагош нав па нав, баллон ами пачка 4 баллони яхела. соҳиби мошин гарантия додост ки ягон хел ҷои задагиш нест кутос. Бо ҳамаам бовар накунӣ, худат омда аз наздик мебинӣ. Маслаҳош зӯр мегӯяд, мотор ба ягон хел кораш нест, коробка ҷонон мегӯяд, кондитсионер яхвой мегӯяд. Ҳамон меам ту бовар накунӣ, гапи манба ё гапи соҳибаш ба. Устота 4 та усто биёр, якташ мотора бинад, якташ хадавоя бинад, якташ кузова бинад, якташ салона бинад. Баъд ҳамон ба нигоҳ ки савдо кун. Оини сиёш гирез буд шуда гирехта рафтагӣ. Техосмотр то охири сол ҳоли сирокашай. Нархаша 149 000 сомон гуфтосиам. Бо мошин савдо мешам. Мана мошини легенда. Баъди сечка мехарам гӯяга ҷонсахт ки ҷонсахт хар бо ин кор мекунад гӯи мана мехарӣ. 3 сол 4 сол ягон чи намешад. гуфтам онам адига Toyota ганда сахт мулоим. Якуне медонсего мана комментария бинависад.